Njoko fogole internet ke inda ko num to hidna émission Njom Ñaal nete fi yentana nun yon Fathor production TV te fodna caméra fe opok no elaji sen fodno micro le ngidma nun sante a nun no yon fa na site internet fe say no xane isuto ha yeti ancien gloire ke parfois etu bi anone aussi wa anone def ay compétition ngomne nda hay ko ingarna sati fe anone o ten def ndangan campement an etidu mbasseno batan foten ten def o xe fodna no saxo ñamak o xeke fodna saxu janon koy refonde bum ñangal ref un jeune lutteur en cœur xaye koy Thior production émission Njom Ñaal yete fiyen tan ancien gloire ke yete fiyen kam saha ke yete fiyen tan kam birke inda ko num ton koy meke ndangan e campement mbassino mbattan jaar den a fiyangan inchallahu rabbi fogam émission fana dawme ndaxum mak fonde ba def den bugu yaay fa fogam koy negi mbika coox njaxnor kam binne ndok lamto en ten def ngor lamta ñangan no ke ten def wala njomne jaar fe bo me de tolorna pun bokta norna kono fogolen coorde mbika rek ndok kam binne Joko Ñaal ko fogole internet ke batu nom to hidno ke ten def émission Njom Ñaal nete fiyen tan nun rek na jamono fi andone aswa ancien gloire ke kam ciate ke nda émission Njom Ñaal tam ref émission fa andone Thior production TV a fodna caméra fe pour no elaji sen no micro le acci ñi andone ngidma internet ke a paax na suivre vete suivre in ayon fa in site internet fe inda ko nom to koy wala bok ingar na sati final len ndangan campement sobit mena an un lutteur en activité e yakarame fogame illa nga gonle wala imba 50 présente or mayu andan no ke no def walu i njomne kon ne imbika rek ne imbitan rek lamta do hit no ke no def i njomne jaar fi d'abord lamta do encore avant yitam ma fel na xarare du xabe ko njomne itam ken fogo ni ko ne bo yi andone ne waska njom wala bok yef ko am njomne kon bo imbiya dara imba 50 présente or lamtin gol fa simangolle te dal na émission Njom Ñaal Thior production fiyangan ko inchallahu rabbi isogo ngarno keɗo ten lamit ne mbaldo mbir deja golle fasima golle mi ngorone em ngor mbin jab ngor mbin jab wala ngor ndangan me simna nun simna wa Thior production simna Ela Sen simna fop simna wa campement ndangan simna fop dal o fog sereer simna Njom Ñaal émission Njom Ñaal voilà ngor i njokama njala paax aci ñi andone émission Njom Ñaal Thior production TV a fadida mbinof a fadid meke ndangan campement a fasine o waxtan no ke no ten def jaar ndax ki no goɗno me ɓerona a jega ma avant o fiya ke fika e wax deug yalla a jega ma de bando ngor i mbuguma lambit ngor meke reformé lum wala mbor ciosanu meke wala bok tama ciosanu afan tegrana no meke refe cosanes koy nda meke rimtem mom nda meke refe cosanes okay meke rimtem meke maktum fopes dal meke yo cosaan na joyino joyin i sar joyin ya andone koy ndesani ande cosaan na nda o rimolu meke yo yakarame koy nde andong ne anam ko warno fit boy andone ke andone telefi njomne rek quoi mais avant njomne d'abord ngor tam ngora beru ngay nak ne xoxale wala tam no mi ngaynak kam gayogu yo kaynak redum anday fa pen ngaynak bisidun men i ka gayogu bo ak fi me apia meke dal bo ken bisidun meke
i garit anda tok jafo laga i gayanan bo neta retu xaja in me xedananit mata won wina roga yirmin ado i ado i de ñaanana maire le yit roog moƴu yoxe meen maire ale xe meen xeɗana no xuɗo ñis bo yene ne jegumana ten roog o yaala fi in i voilà acini andona koy i nan giloxa a Ngor ngaynaak a fiyan e Ngor a reko école wala reko école non mi mosimo rok école koy arab wala mosimo rok école mi moom ngaynaak soom fi ogum Ngor ngaynaak rek a fiyu i voilà i andona koy roog a fiya a jikana feñ lo xam njom ne no wajur fe ndef pap ke a xatu lamne wala bok tokor ke mafre wala Ngor fi xoxum e a singala andona ye maga a ref cosaan na yakara me a jega andona ye a nanago nan com den wala boog te fuda den wala boog te fela den wala boog i citroga jegu Ngor kami ken illa ma ref pap wala yaay wala i citroga non mi a lamim yom moom vraiment lamiro jom non lamim yom de ndax fapes mafran i dano moom nanam te a jega mafro gena ten waye fapes sax mafran i fapes mafran tokore sit mafran i ndax i mbaga an aussi Ngor nama raploxu njom tama ɓeru ba commencer bo i nana Ngor xaqna tan sen tam nu retuna rek Ngor a no il maga tama raploxtu com meke raplotanum meke kam pamandangan i camano kaga a jega ka mbiyoge mene papat teɓ ay saku ceeb a paquet meew i kene dal no kaga dal na xidaxuma rek jamono faga kaga ay 2012 i 2013 i yaga commencer ndaploxa ten i mi moom ka njomes moom ka miñe parce que yene fi anuma o xido leng fi anum rek raplox ten mbaan fam commencer janga poussière wo feke i o Ngor tiga ñofade fir roga xe ngok waaw kam no ke andona ye raploxano kam na saako maalo xe raploxin encore bo roga fi miñiro ten o gar fiid poussière kam poussière fen anin ndefi andona ye kam campement wala bo ke wiloxuna wala caate ke wiloxuna nu refa génération fa andona ye nu ngetoga kam poussière ke a maya de parce que weke a jega wa ngen na ten Djilor na simna fo Djilor Sitor Mbalka Yayem Djibi Famara Simal i waga moom in ndefu génération gara Mbagnick i ino ndaplo ino commencer andoru mene moom i waga i commencer andor tu ndeysaan kam no kaga itam wi andona ye bajur ke ye débuté a soɓa men wajur fa Ngor fe wala fa ne fe nam ñooto fo ten neke andona ten ref njom ne ndax leg-leg ko bug tig bajur ke mbugkiran ndax an ke refna kam njom no wajures fa Ngor moom lene commencer a njom moom yaga soɓata ñak parce que ta ñaka yaga me jega 14 ans i ref fa ye'es yaga mi fa ye'es ref tum i mana i ngenu mbine o jelanga meke mene refu mbin maak ne in i après ta ñakna koy i mujato toxoxid meke fo ye'es fo o sidandores i fo xa teɓes axeke i de ya fe koy no ñooto fo ten kam jeg e jafe-jafe ndax o refo leng yakarel xaye ret njom to i njom a jeg kate o ritna ya fe a jem a faña moom nda ten moom fiye sax i a jem a leye wo lamiro njom kene i to njom ka ɗom i anda yirmande yaay rek i um leyne kaga jege problème xaƴi rek um jeemik i um jeemik comme jamano fele i to fa préfate me i to a ɗoma mais xaƴim jeemik rek i ndeysaan kam no yaay jabna itam Ngor a gara commencer leya ye kam poussière roko na jamono fe roko na poussière aussi a qida pod num ndax mbira naga miñano drapeau jeg leg wa andona ye déclaration mbiya leg sax o xidole ba xaja a déclaration drapeau ndax Ngor nam ma fe togona drapeau of fo ye andona ye maf rafa drapeau fitam ndax dire ogana drapeau non mi dire im no dara mi moom dire im no drapeau leng parce que poussière o xido leng fi'anum i o xido leng fi'anum première ke ta mbiyana première ke mbiyana yena bo lene ta commencer o fi'a ret Fimela finalu maga semaine fa num to yit gar ndangan jangin ndangan etu mo jangit o drapeau poussière i o drapeau la gare drapeau xaalis a reedu de
ndeysaan ali sareeɗ i ndeysaan i de kam ni kaga itam i ande na secteur feke i njoma ɗuma men ndax caate ke mbilooxuna caate champion nga ndef mu jotona xay rek i njom na yooɓ keer te daltuma poussière bona poids lourd ka ye roga fina koy miñonodira poussière ndax ye ngaya raw gadu xa ngaynorom raw gadu ke tegogena neew wala boog ret are bo xupat we ando ten maafri togo wala boog ret are bo xolo xoof bis ngay raw gadu non refe ke question ke fi'ena ke tegogena neew sax ka ret rek bo nataxoxe rek bo ande waramo waago ngaay kaga ngaynooraxam to le ngaayuma yit ricooxinum parce que raw gadu fi'anum 2 ans koy fi'anum 2 ans i fi'anum 2 ans ta moom sante a roog parce que ret am bo moromes meke we njaɗaɗaxama teen may ate moom leyime jege moom nda may ate i may ate moom vraiment i de kam taw gadu kaga itam ke jangogeena ka xupu ten naka ndeɗu yaam ngor koy naka andama bug a naak ya tete ina kam ngel wala xaalis naak a may a jegooga naak moom parce que mam mar etumo jangit raw gadu mar looc etumo jangit raw gadu semaine nanum to yidum garndangan ɓaato jang men raw gadu ɓaato semaine nanum to yidum ɓaato ret ma ngeñan ɓaato jang maga raw gadu i a jegooga naak moom parce que jangam raw gadu naak Diofior o xiidola jang ma raw gadu kaga xiid mo jangum poids lourd Diofior wo fe i jang raw gadu no xiidola o jang poids lourd Diofior ngor waga netali en njom naga nama saxtu garage a reɗu njom naga garage a reɗiu i njangin took xene bira caare sam roga yirmin mbir xedanan mata retna meta inoortina moƴanin mata retna i ndax o kiin ina reɗu i o kiin ina reɗu i o kiin ina reɗu da rogo yàlla subhanahu wa taala mete retna moƴan mete xatna no ke andoona yee ten ref no ñoowum ndax itam champion nga reɗu fop a reɗu e waaw kaga a jaxlana wiin we de Ngor ndax maafre raw gadu xa ɓisom poids lourd wasa caf ke ɓisama poids lourd non refe sax um fad u ngaay ka a jopir ganjaay a faka i anda Diofior na teninga faga ganjaay le ganjaay a faka um ret raw gadu ganjaay maafrel bo quart de finale um yen maaga dimanche fa um garid ma meke Diofior te ley Diofior ka faka mbi naga fudoox mene dimanche fa maafrel maaga kaga ɓisidum i i de no ke andoona yee aussi i mbir un layuna te ref waajtaay kam njom a miira le ref kam mbine jigéen we xa teɓaxe ndef na jamano fa andame maafra xaan nam ngor a sutooxtoogu kam mbinum te ref a yum lool ndaa itam njom a may ke andoona yee a refa kam fa o naak a retooganga nam ɗeetoogo nam a sortoogo fo no waajaltoogo na andoona yee ya sutoox ka soit o maafrikel kam fuma wala boog ndangan wala boog o sutooxa fudlan ka noom sutooxanga moom kam a meeral ten etoogum o tagu i um tagwangaan moom ta layaame a retina jam o gat fa jam a ñaananaam i yoon fo xa teɓes axe parce que xa teɓes axe yit a jega we andoona yee den yoon toogum i fo boy leŋ ola gen na campagne mexe simnan Lora Farba Espagne i Farba oxa Espagne oxaaga yit mexe simnan parce que Calieres a dama teen mayu i ngoɗatira koy me instant keke mais Calieres moom marqué a teen mayu i parce que a fi'a teen mayu daal i a fi'a teen mayu parce que oxa kan mo fogu neke bo lata xoyaxama leyame Ngor mais ata leyam i mbudik um leyne a non meke refma cerke mi njaɓe de waag kim fud te leyame non i ndet to i ndetanga ka felida i kon koy oxaaga moom maxey sante an mata refna i roga damtin maaga a paax i o nuun na ñaap ka itam o jeg tax o riɗoox ndaa o ñaka waagam o soɓ taaga kam njom nu ga'oona itam leeg-leeg o ret dat le fel leeg-leeg aussi ndax kam a qiid axe leeg-leeg o jega xiida andoona yee a fel saison aussi début fe naaga fela wala finition fa ya i mbangtanoorna aussi ana feɗara kam keen nam ñoowtoogu ya andoona yee saison a fela o ret bo andeer te jeg jafe-jafe a yifanguma ku ga'oona kam njom ne wala boog o xiid ale a rokiid te jeg na andoona yee cerke mbiɗara o kiin o kiin a guma kam ken aussi o ñaapik jeg wala boog o ñaapik ñak ken fop a refan kam mbir nam ñoowtoogu ñoom mi moom in mo nga reta moom kam anda ye rek kam waro jeg ndaam ñakanga yit kam sante tate a roog ndaa mi moom njomes moom no poids lourd rek sa mbira waagu fi tam ndaa
ke xottina raw gadu ke xottina poussière raw gadu ba caf mbir mosiramo yaf meke de layranga ndigil barke roog meke arrondissement Fimela non non Ngor inter saate fa jangeeruma meke koy arrondissement Fimela meke jege saate fa geenweruma na table meke Ngor Ndangaan jangin ɓaato jangin i refe Marlooc Yayem Djilor fop bo Ndangaan meke Diofior nen i yaakaarame ke la sax Thior production ma